gavana nale te bila kita Kitutu Central. The plan ya batene eseni na koya na ya kuto ko bate sia matiangi aba MCA. Ga plan te bila kita imbiri ko tali tangani. Ata isebiru Kitutu Central yende bogeka yende tuwodi tinda ga machi ko tomo elio acha kolonchi die kachipara. Acha tebe nganero kulima. Ndena lebo te abantu baito bala abanya kieko ba Kitutu Central. Banya koya. Sipara sisaligete ekero chikorosi kuchine chibesitino ebangeli mo wakana chibesitino ande nje uno mwemzi ekusomo gavana initetingicha epara kwekole kusuno bwate tinjina che county lakini gavana tanjile kuti kana kuti kolonje bila kitarate ande kutokonyoro to serandi ganzu to welcome lakini etoko sala bali babo ikera gavana bamote bya tigisiya tembe kuna mumuroyo chairman atebire siasa no usikana urumbo MCA obo MP ako obo president kiro muntu nagere chikora na chibachinke tosikane ekero uta ko nayo kole matali mu MCA tali mu MP ayote to boitani aba tutote benga abantu baitu babo ketu district gavana kuja tigera minyo kendo te ta kole ga state ta chiko tambe ando ko chimotwali to ko chipima kitokora ko chipara je to kole muchire to aina ne list as the government 45 alibona saku ja waka siasa ngaba MCA bamwe chipara no bokora ande ntebi abantu baito bali maitenga kwenda mole dara chambini mambi Thursday moyo mnyole tenga 25 June 2024 ndo abate JNC JNC ba kole tamandamano mambi baje bakole naenda egendo tokoro ko kwinyora amandamano ali nale ko basaba na igo itabara ibande bagote abangi na baito ko ni mole special bali mole town mora atiga no mambi yo because warori da semya ke ya ile bere ebinto bigo ja biasa ndi busongo sana wale kwa sababu sama sikani karai bachali tukeri to basa kwa ndo yule duka yao obekiti nyini cya honyo eti asali ibache mambi because abantu babere ona bakora bako tumeka bataye ale tachiguni oni ngano aba yibi bali bataye tukoiba bako ibisanga na mandamano baji kusalie bitu bya bantu mambi inu ibache litukoliere ande mo gukora makwirana nende bega so mweli gukorera abantu baito beka ntamora aba chikwa chita abantu bonse okeme bunisi mwasi siasa yeto uchakera igora ali bantu bachake koleto bukebage siasa especially kisiga mwaro nangikia bairanda uko igore parish yeto kama koleta ruchiguni chiwaka abane meywa ikanisa tabera account yeto sana ito aka siasa yo mukuru siasa ka akuso no kukwana naenda abantu bakotegerera bakorora bakwakere bawo wakera bakorora bawo wakera abana abamito bakulisura gatori kichukura somoleme na omweli mesaye na manyengo kubeki mchukua zogo kone na yona abati ndima ete mocha kone mwawe ko mu rubiya sana ande tingo nyara ko basera mwenzi lakini ngo bekande kanto kakengo chanda sero dorenki na beke kaende se project well abantu bai kwa ruwe oda ya makarabati ya kubi kutila hii tati ase ewodi ya ituto ete gaba itukaje tinga ajo to beke rachipare chita makarabati sibe buya ama chene bintu binde tokole lakini ebintu riko kwa na ese shere leo mwalimu. I want to say thank you very much walimu wetu wa Iranda Primary administration block yeli regali through just CDF kanyore yabe over 15 years kitanya koros buyere at the same time alete ko poli yerega to serve this community school our secondary school muinogali ne general public na baramba bwate water point gogali ase chiro oto akaloncha mata yaga na tuwabekera mati kuchimatali as a health center. Initially, it was even not a because the county government yalemire igesima matalia atwaje tobategunga bakane tumacha itagiro soka school. So mheshimiwa made a promise nga nango chokobekara mata iguchimatali. Bomba enekeli this year's budget tobe Catholic First Articulation tobeke water points. Rimate. Ina ngo bitatole school way. Because it was one of the requests. Ya betemed gocha se office tobe Catholic Mesa togite kurwe kanisa moino pake secondary rogoro ekemo kego soambe ga ito yasi and this touches on the county government the other week ya kwa kole parish watu walenga no mheshimiwa Bagendi no mwe senator Mumaimonyonka amo na governor mheshimiwa wakwana na chipaleti cheito na chigendera tokorosu ano ibo agree with me na chipaleti chama chemara twabere to maintain kero mwaka tali boyo
mukamuboli apagale ye pale this time muroche agale yustira agale tagarara ya begete budget ya recoros una ya rosirguga kwa yementera chibese chi ego cha kuiguru chiruguruga yamete kuigura kidogo patinto la enough pale anyora chibese the national government ekurukuru getare eso ekurukuru egesa ende getare echikanyimbo pakanya tieke tirimbo paka nyakoe eso enchera ya kioge tubwatas pale wetubekuela ekobekwa this financial year elu tubwata ali Nyabururu ya kontazi de yo mwaka oyo next week gotakaga Nyabururu ngende gana kwa ngende kine gavana gatenaga awatanga nero chita seruto bosaba chibese pale ja koroso inche gole chairman yechipara maite process yo kuri chibese chikoroso ngende kieke epara tali boyo gavana ya Kisii county gwa MCS aba batanинега Pako motelie budget kakorosi chipara chito tali boyo abwenta ko tebi chigas chiae che county government governor yaito ya currency che MCH kwa moete abantu abarunge bavuga to bongo chete school bachiko mukonya ko lead county government Amosia is my brother ali graduate aba degree argo para baka basongega stai baba nyamos within mondo bato wango isai ana no ale budget committee oi karansa osi budget yoko